Saya kadaiwa hoi. Ya kaigua. Yes, gatho cia mwanya muno mwirori wa Kikuyu Star TV na nimo kwa kuma guku barabara-ini nene ya Thika Road na handu gamite ni handu hoikaine ta car wash na thutha wakwa utore murangikorwo mugikiona ni handu hangikorwo hagikiumira mutino umwe munene muno uria wangikorwo gikuruhania ngari ya pickup o hamwe na matatu ya gukua andu matatu yo kuragituika ati kana ndeto ciragikiuga ati pickup yo niyo yagikorwo igikihingica matatu yo na matatu yo yagikorwo igitemwerekera na yagikorwo ikiharagania andu barabara-ini no ni magikorwo magikioererwo na magikorwo magigitwarwo thibitari na kuo mwena uyu ungi mwena wa kuma Thika guthie town ri hakiri na mwanake mwire wake ugikomete haria ndagikoretwo akioetwo na kurakirikana agikorwo akiguthwo ni bathi eno i haha uguo ya Super Metro kuringana na uria kurakirikana na utindete njikire mukonde nake agikorwo akiguthwo riria agukoragwo agikira mwena uyu ungi kwirorera mutino uria wagikorwo kihanika ngari icigo kiuma mwena wa town guthie na Thika koguo ri uguo niguo maundu makiana ndirakenda tugikorwo tukeraniria na umwe wa uria agikorwo akirorera mutino ugikihanika eyewitness agikorwo agitutariria hihi ri mutino uyu wagikorwo ugikiumira na njirire Tutariria gukorwo githie na mbere mutino ita gwake. First of all juga gitagwo karagwo akuria na mutino wanika kwa ndagika ino ri the eyewitness ndawona imwe kwa imwe ngumite mwena wa Githurai ngumite mwena wa Githurai kindu thaa ithano itigitie ugiso ngwambataga stairs iria mwena uria nigetha nduge muke uria ungi wa car wash umite ko wira nimete suguri ciakwa uria ndambata stairs ya mbere kana ya keri ri niguo ndaigua kurugucu ku de footbridge ne nigetha ngire mukire uria ungi wa car wash no ndai nyumete na Githurai uguo nigetha njoe footbridge nduge mukire ungi wa car wash nyinuke suguri kuma suguri ciakwa ndaigua kurugucu ku de bridge iguru ri niguo ndacuthiria ndona he pickup yuma haria hoiti nguciria ekoni ukumiona i haria pickup yaringa baria ino ya barabara no ni sani uma thutha wayo ri yoka emiringite ciaringa andu ni sani ni magurara na angi ni mona na matwa hena ambulance although ni atikire kanene ngigoka ni maguthukio thibitari undu wa kugegania ni ati Murore tu ni megukora makiona tadio undu uria ndawitness ni ati mundu uria ukomete haria ugicuthia haria ni ona he mundu ukomete haria aringo aima thutha wakwa ati ithuothe tuka ku witness mutino uria wahane kuu aguthwo ni ngari ya Super Metro agiuka ku witness mutino uria wahanika ino ni barabara ya kuma Nairobi guthie Thika na aringo ni barabara ya kuma Thika guthie Nairobi aguka ku witness mutino uria wahanika kuki andu ingi ni magurara haria ne hatikite ithaa rimwe na ambulance ni yoka yoka ni St Mary na andu ni magacurikio angi magitwarwo thibitari no ni accident ya hanika ni harika ya kuruhania makinya ma ngari thano haria of which dio no ni ciarigana ni ndigwo kurugucu ku ni ndigwo ciarigana ta ngari ta ithano haria ugicuthiria haria no wone ngari ta ithano ciringanite na haria mundu uyu uri o ndakwa aringo thutha wakwa ithuothe tuka ku witness ke ndio huko tu nigo makone maenda gukuona yes ade uria ukomete haria rungu ta yoyo ri aringo thutha wakwa ni rastaman ayoka ku witness mutino uria wahanika barabara ya kuma Nairobi guthie Thika iria akuruhania ngari ya pickup ya haiti ni wamiona haria na ngari ya matatu haria na haria mbere hena gakari karia kangi ni hau gatagati ndio hahanika no ndaigua ni ndigwo ngari ni ciaringana ta ithatu hamwe na aria ma Nissan iri ri ni maguthukio andu a wendi mwega ni makomboka tondu maiga ni tweheria ni tukwarite andu a wendi mwega ni moka na mahenyukia aria thibitari aria mekuna keme aria matagurarite muno na ni mutino mburu by the way andu a ni akoretwo hena ni ndio niki thutha ucio akoretwo hahana tondu
gutini na kiumia urenda kuga mutino haneka miena yeri ya barabara mwena uria na mwena uyu otoguo ndatariria nyatiriri mutino uyu wakuma barabara ya kuma Thika uthi Nairobi ri wacungiririo ni aria meguthia ku witness mutino kwanikite barabara ya kuma Nairobi guthie Thika uria kuhonia ngari ya matatu hari ngucio ni ukumendio dio ni asako eriko hena pick up na he gari kanini kembere yako no hona i kuguo ri uyu warigo ni ngari ya metro ri na ndina mbica ri yo eguthia ku witness eguthia kuona ni barabara egukiraga ai mathutha wakwa tondu ni ndako ndakira ku ni ndigua kurugucu ndigua ku ngikira kuona ke tore ka tuigua muti ni tuthia gwika tia uguo niguo kuhanika kwa ndeke yo wow so ku ni ndu igana wowe wona makwirira haha uguo in instance ole rugwa ngari ya metro ri nona aina ngari ya metro hena ngari kahotike mwena uria no erero ni kuiga dio ole cieke kai ole ahuruka hau ole warigo ni ngari ya kuma metro ile kumite mwena wa Thika irorete Nairobi na ndaiga eguthia ko witness mutino ule wahanika kuma ngari ile kuma mwena uria ungi aya me kuma Nairobi marorete Thika aringiro handu ariko ole ni kikira mukonde ole komete ni kikira mukonde no wahuruka aya giothe ri aya mahurukite hari na mayone ambulance ri ndigiwa mehoka na matireho ya no kwina andu igana na matoro thibitari andu maguthukio andu awendi mega ni moka matangikira aria mate kugurarite muno na aria meokomete barabara-ini sawa thank you muno ndio ngenda kurikiririo kiuga atia ungenda kwira matereba atia aria makugira barabara-ini muno haka osto ni hakoritwo kihanika mitino ni ndi muikari wa handu haha iginde kwa ona ngumaga njuke mukiro handu haha ri kuma between Loesabure na Githurai ri let's call it ni hotspot ni black spot handu gutingituka na gutingenina wiki gutahanikite ki mutino ni njikaga nyumba ire haria kuguo ni hindi ciothe ni nyoraga uria ki handu haha ri ni dio ni kihagekwo na ndika ni mateba mekumenyerera especially ria marima Nairobi ni muharuruko nona uguma haria Loesabure kwaruka nginya Githurai ri ni ndana witness accident nyingi wakora ati driver ri ta ngari ndito ri ni menda guka mamirekereria free wheel drive nona i ati ni gathethi igiritite nginya murimo uri ungi wa nona i no handu haha no njire ya Kenya memenyererei ako he black how do you call it black spot ni haha gutinginina kiumia ndakwende muikari wa haha handu etagwo Kawosi ndimukari haha gutinginina kiumia ungithikino na ambulance kika gutinginina kiumia gutahanikite mutinoi no nyende kumenya memenyere handu hariku tondu haha nie ni njui gutinginina kiumia gutinginina thiku igiri gutahanikite mutino no nyende kumenya no nyende kwira matereba makome very careful maikatia makihuthira barabara ici citu niguo yes thank you muno uguo niguo mundu makiana mwirori wa Paxson TV mwirori wa Kikuyu Star TV kuria guthera akoro kirorera thaici gutwi haha handu akiukene ta car wash ni barabara-ini nene ya Thika Road no toko tugitaririo ni mutino wakoro kihanika na andu kiheri ni makoro makiguthukio thibitari na thaici gukukiri no ngi haria nake egukiraga athi kuona mutino akoro kirigwo ni ngari na huruka hau acio ngi nao hena andu makomete haria barabara-ini koguo uguo niguo mundu makiana ambulance na akoro kigwa ni ciragithie na mbere gukinya handu haha uguo ni gukorwo cikihonokia aria makoro makigurara kuhonokia mioyo ya koguo uguo niguo mundu makiana ni guikara ngimwambiritaga uria gukiri na kajamu no jamu ni ragithie kihinguritswo ni mabitha a borithi aria makirikite gukinya haha uguo mathaini maya ma thaa thita ikihanda kwa ndaigeno handu-ini ya Paxson TV kuma gukundu kikinita barabara-ini nene ya Thika Road ni njitagwo Paxson Chege wa Gunya.